Ekhaya bangixosha ekhaya. Bakuxoshelana ekhaya. Akuxoshelana. Ziningi kunama family politics ngeke ngiwakhulume like on camera. Kodwa mama la kusekhaya ena ngiyindawo ke mama ngitshele. Angiyindawo. Mayisisi ke ngithwe ne etswa ntate ka tsatsile abe ko humung yawo a tsamaya ka dikgopo. Ene makoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Jeno ngawuntibela hore ke kae? Ubaba nomakoti bangiyela uthi ubaba ngihlukane nalomntana abantu ngathi ngoba ashonelwe indoda anganakhaya sengimphatha kabi ngiyamhlukumeza. Umakoti mina akangikhulumisi kodwa ukhulumisana nendoda yami ene last umakoti ngeke ngamthola nobaba. Mangithi ngiyangena ngithola ubaba uhamba ngeimbhambo ngiyabuza ukuthi kanti kwenzakalani la. Litshwa tickets jwang guys. Oh batho ba Litshwa tickets. marobetse le hae. bua nnete maisisi bua maisisi a re tlo robetsile okay I want so robala wa hao le yena ko o no ncenga space Ama ncinci na khesele. okay Koko le kae ba Abantu abangaka manje yini ka? Sale wena for lezinto enizenzayo. okay motho molo hanyane motho molo le kae a rata ka utlolwana ntate ka hlompho le bikokobetso re batho ba Jozi Bioscope fela re ngoletse ke Mamthembu Songifaka ama TV Mamthembu na uma ngincayisise usongifaka ama TV wena. motho molo Mamthembu hatla ne re kopa re ka kgonang lo dula fatshe ka hore le batho ba baholo re le hlomphe re duleng Angayilanda khulumane. ke kopa ska lwantsha Mamthembu Ngizomlwanisa ngilethela abantu kwami, lungiletha njani abantu kwami Mamthembu kubeni manje umfazi wami ke lona. understand motho molo ke rona re batho ba Jozi Bioscope and ha ratla ka Uze ding ngandla. ke tlile ka hore re tlo solve di matter motho Imetafing. ke kopa re duleng fast ke tlo Oh zana. Asibekela tukhoneni bana. kae connect Lapha ngitsinzini utshela kahle ngenzile. Ngikhola charity zami nibangala nje. ha o motho molo o tlo ba right mo mama o dutse sharp okay motho molo Indaba sengidinekile manje yabona Mamthembu uzongibhekisa abantu estradini zami lana uze nabantu abacela bethe emakhemere kwami kanjani? siyaxolisa umuntu omdala shemne ukuba uri mamele fela uri ne re tlile ka Lento enza i-right wena mawubhekile. yokuthi enze neze ngamakhemera Angazi uletheleni amakhemera charity. ke tla utlo ha re tlo lwana le dineighbor di understand hore Mamthembu motho molo ke yo ntate ne kopa mjotsi wa re Hayi baba ngwalethelele lezinto ezenzakala la eJardini since kwashona umntana. Enzakalayo. Yini enzakala eJardini? Since kwashona umntanami nje angisaqonda stand ukuthi kwenzakalani sengisidwedwe orima umama la ekhaya. Umakoti wami sekuhuya umfazi wala ekhaya. motho molo ke kopa motho molo o bua nthong leng hore joditseng ha ne ntse go interview yes o sa ifetotse mang makoti se go huwe makoti se ile wena yes Kahle kahle. Ngidelele Mamthembu letha abantu uqajareti lana nje ukuthi bengamsupport lo mntwana. Lo mntwana uqala ubulewa yini? Ubulewa yini lo mntwana uqala? ubulewe yini Buza yini Mamthembu athi ulethe nini? Hayi ubaba abangazongitshela ngezinto zokubulala umntana ngabulala umntanami mina ngiselelo mkhubo wenzekela la umntanami akasekho umakoti uhleleleni la nalezinto zenza nomakoti ngakuthola uqimbile uhamba ngeimbambo ngibalethele wena Ukuthi ngenzani? lezinto enizenza Yini? so motho molo kopa o botsa something bani ngathi ha wa utlwa karabo ya mama no Mamthembu uthola impama la phambi kwala TV. utsho bani Kahle kushuthi am abuse Mamthembu. abuser Thina ba abuse abantu besifazane umuntu omdala. Ngiyenzile. and why utlo tshwantse o shape Mamthembu ka mpama Akasho lento athi ngiyenzile. so mamela he ka gore Mamthembu ke a bona le no o ba bima gore nyana buo bane mo tshepisa dimpama ene ko santo okay motho molo mamela he Lento enizelelana angaze salona yaqala into kwenza eJardini nami. impama uyaqala ukuyikho Angaze ngambeka nesandla futhi. Ngithusa lento lo ngiqejareti la mina. so motho molo ska Mamthembu kutlwile o qeta o jwetsa no o kgathatswa ke ntho tse di etsang jarateng ene a uzang wa mphendula o qeta o jwetsa no ukuthi unokuhamba ngeimbambo uye ko rumung ya bomakoti etswa ke ntho why La mntwana ufana nomntanami kimi. Angithi wahlubula. umntanami. o sala ka dikgopo wena Imbambo eqhubroke. dikgopo ke Yeah. Kanjani mkhulu ngiunderstand ufana nomntana kumakoti wakho. Angikhumula ngabro ngisele ngembambo ushukuthini why erumini yaqina nomntanami mina. no akatsho njalo uyabona ukuthi ngifaka amagama umuntu Faka amagama emlomeni. Usekolo umuntu ngikubona wayezobiza umntombazana ngoba umncinci uyambona. Lo mntana ungamzala wayezothi intwana yami kuye kushuthi wena usile nje kwaye wena. Uphethwe kusa nje wena. Kahle nanizile kimi nina lana. sekuwe Yeah manje lento nayibelieve ukuthi ngayenza nina manibheka. motho molo hawu arabi uko kayivele mama nangu umakoti khona ngale phakathi baba umbiza ngibizeleni ukhona Wena Mamthembu. I love us ke kopa o molatele oh sorry mam so my love us mhlawumbe singwena motho so Asho yena. motho molo hanyana ne
o na le ntho mmakatsang ore wena hantlantle wa o sala ngembambo erumini kamakoti ngifuna uku-understand endlini kuyashisa unokukhumula mbe ngembambo kwakho kwami so why ekamerini lakhe yenza uzele nendawo mamela ntonami the mathola isipana athi thengela indlu yayo izophuma kanti izoshona uyangithola so uyangimangaza lo mamthembu ngoba sometimes umakoti makadelela umama wena uthini njengendoda kamama kumele ngithini wena sithi kuwo as mina if ba re kenyetse ke tlo reng ho monna ka if ke bona gore monna ka wa utlwella makoti antelle o tsho jwalo ezibhlungu into ngibuza wena mntanami yezo la uphendule lento le ngeke ngalalo umuntu omulu mujwethe wena wenza ngabe ngeke size sikhulume sonke angithi ngikunika ichance angesikhulume sonke singacula vele bohamba ngembambo ufunani erumini lo makoti wakho umakoti uyahlonitshwa why uhamba ngembambo naye niphisi nomakoti bathayize mntwana lapha endlini oqala uhlele emeleze mntwana lo mntwana akakhuleli okay I know ke tla dula ka ke tshaba le ntete ka ma ke re utsetla shapa okay it's fine ha dule ka mo makoti o shapa a ke tsebe ntwana bona jang bahlelele ngapha so umama ahlala kuphema phakathi okay my sis ka hlompho le bikokobetso se ka re ntse go tshentshane na re kopa go fela o dulele ka mo Okay, amakhamera manje kwenzakalani mama? Sorry. Unyoko buza yena. Buza unyoko ukuthi waletha amakhamera. Re ka timetsa stulo se so tlo gona gore mic e free. So khona ngithi. My sis le kae? Re teng le kae? Le nna ke teng o ska le bitso. Ke nthabiseng. Okay, o se nthabiseng hantlantle re ke fe hantlantle mama zala chance. Yo rena ebe yena o explainang gore hantlantle wa re bitsitse. Ke ska qala fela ditaba fo ene re ke mo fe fela chance ga ikalla gore bothata ba ekeng a re bitsitse mo. Motho mo loki yo makoti o pa mo jwetse mathata a mang a hao please. O botse bang gore wa o hlopha ka bona ke yo. Inkinga yami umakoti akasangikhulumisi uyangidelela ejardini yami sekumngani kababa ubaba mhloniphayo mina nginathing la kwami la singamthola ngibuye store ubaba uqimbile ubhizi ukhuluma nomakoti mangibuza ukuthi kwenzakalani uthi ubaba ngibona kwenzakalani ngithi ungaqimbela umakoti wakho umakoti uyahlonishwa ubaba ngisho ngeinhlamba ngithulele enemakoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Yo mama hayi ngicela ukuyizwa ke ewibuwa ngona nje hayi ke mohlolo straight jeno nga untebela gore ke kae so o qala utlwa ngantlantle gore baba o tsama ka dimbambo ko pela hao o go qala utlwa eng my sis king tshone etso re ntate ka tsatsile le abe ko homong ya hao a tsama ka dikgopo ye o sinthabiseng hayi ntate nantsa le busy as usual mo jarateng o ne o tshisa ona tlo ka di mapitsa ko rumong yaka mama ha una dipitsa mo nawo amabhodo nabo ukuthi ayihlangani le ndaba banomkhuba lapha umakoti akangiphumele nami ngihlale ngephisi kwami. Hayi mama mina yaqala ukuzwa lento eyishoyo and yanthusa because the time monna kana santsa phila no sa dietse the way o behave ka teng bona ja o mpuisi kwena o sa buising nna a so re nna ke buisi wena ha buisi wena jwang mama ke batla o understand my sis re understand le side la store sa from khale itse ha monna ka qeta o hlokala mme a qala ngchangela fela mo jarateng lona tse ke feel like nkare I don't feel at home ha ke le mo jarateng so kopa botsa something ke eng ntho o yetsang connected le ntate more than le mme nentse re utlwana hantle le mama before wena ke eng ntho etsang connected le ntate ntate o hana ntho tse snacks hana ntho tse ngata la mo dumedisa wa dumela everything like that's all umthanda yeah that's why ke morata like ntate o nna ngizekuwe vele mina mkhulu mama ngicela siye ukudlala nje la shaya ihlahla ubaba uvumile ukuthi dade bezokwenzana ekameleni so sicela ungayilena le asela ngumdlalo la wayinenza lento eniyenzayo umama emzini la bakushiye khona angithi bowuchatile wena la uma indoda yakho ucabanga ukuthi ifila kanjani emathuneni wena mawuzenza lamanyala nobabazala uli busy ufebezela le ratsala wa hao ufila jwang hayi kupa ubutha baba uthe senzeni lapha yana erumini nayenzani siva ngabo wena no mabenzeni akaphendula unyoko uyobulethela abantu ejardini unyoko usuka ayazi kanjani ukuthi wena nomakoti benenzana ngoba usuka angekho nani bona na wathi ubona ngikhimbile wangibona mangilele naye na ngifuna ukubuza leyo nto leyo stories enzingahlangani wena uthebe ubusy lo uthi ubuzolanda amabhodo kubaba akapheki kupheka yena or mhlambe mama upheka mangihlungu yawo ke understand ngiyapheka nami ngiyapheka lo akasapheki sekane idayila sakho ithengela take away
ubaba akapheka ngazi amabhodani bayazi laba ukuthi bebenzani. So dipitsa ke tsona tso di lisang antse gore dipitsa ntate ha tlo lata dipitsa antlantle o tlo itate se ntho tse ding ene wena o kena taba ya dipitsa motho mo Nna my sister like ke a makala today mama go tliseditse body camera and all that ntho e mama buang ka nna ha ke e tsebe nna since nje ngwana hae a hlokagala mme o hazanga sa ba right for nna. So when And I'm comfortable becoming umuntu omdala okay nami ngifed up ngoba uyaxoka wena ufila kanjani ukuthi mawungathi if bekulo mama lo udibana nomuntu esifazi nobabazala ekameleni eqimbile I right lonto. No ayikho right vele baba but I beg but next na choice like No sina choice, baba bekazoboleka ibhodo what was I supposed to do it's for many years ke nyetse mo lapeng leo ke ka etsa ntho tse snacks kontlung ha ona dipoto a ke tsebe why tata nje bakhuluma so ukuthola ungqunu motho tlo ko botse something ha o hloka aqokanga na ntate ka hlompho le boikokobetso ha o hloka empedeni umthola ungqunu angaqokanga angibuza lokho ke umthola na amapunapuna umapunapuna nami. Okay ntate mara ha o hloka halo aba o thole o le ngcono as wena o le monna wa motho o nyetse wa tseba go tshwantse o le babazala wa tseba go tshwantse o ihloniphene wa tseba go pela ngwetsi ya hao akusikwamele uhambe ngembambo inhlonipho lo as indoda wena eshadi kwami Kwakho you have right not ekameleni bekulala khona umntanakho. ufana nomntanami kimi ke motho wa mme o ntate yabo yena masefuna ukuzambela uzozambela ayeka bomama khona Laba bayalazi udaba laba. Khona inkinga ekhona la phakathi kwalabantu. thini kathi Ungayikini because unekhaya ngithi. sorry ekhaya bangixoshe ekhaya bakuxoshelana ekhaya Aqoshelana. ziningi kunama family politics ngeke ngiwakhulume like on camera kodwa mama la kusekhaya ena ngiyindawo ke mama ngitshela angiyindawo ukugini lana but ha o khona uhlompha mme wa montlung e kugini kanjani o tlwella babazali wa asale ka digopho jarateng like I can understand Uyayazi into ukuthi uyawenzeni. kugini kanjani o sa khona uhlampa mama o mara ne tshwantse ke etse jwang ntate ha ke le ke ka hlompha ke haya ke he does as he pleases mama mo o ke ngwana mo so o tlwaetse ke tshepa if ke sa feel comfortable ha motho ha ntata kena ka mrenga ka mtse re ntate o batlang ka mrenga ka o ban ka mrenga e rumung ya ka o dule dipitsa mohlomong ke tse ke disile nna ka mo botse Ufunani ekamereni umama uzothini uqhamuka uqimbile ubaba akahloniphi. mazinkinga yamanini ukushona komntwanami njengoba sekwenzela lento lezoba ngathi manje yabo lo mntana umthatha njengomntanami naye ngoba umntanami lo labahlala bonke yabona ngithatha njengomntanami njengoba umqosha kuba kusamanga lawo umama uthi ngeke wait mina ngazi awuna di family mohlomong mo ka tswa ngalo habayo Ngicela mina ngifuna ungiphendule la umuntu omdala. 7 years ka ufela le re ke kae Ngicela ukubuza lokho enikwenzile nobaba nikwenze ngoba obese ukuthi kudala ungayitholi leyo nto emzimbeni wakho wa decide ukuthi uyithole la eduze. sike sayenza na Umuntu omdala angithathi kulwisi thina la. Mhlambe uyenze ngoba ufuna ukuhlala la ekhaya and uyabona ukuthi the only way ongahlala ngakhona ungcono ulale naleli khehla leli. le tshwantse ke etse jwang guys oh batho ba kae le tshwantse ke stele hae bua nnete maisisi bua maisisi ha re tlo go betsile okay I want so o bala wa ha o le yena ko o no ncenga space Awuma ncinci wena khehla leli. and uyabona yaphi kae ngwana kwane kla kae Khehla vele. mara ntate o likhehla mntwana uthi uyakholwa nawe ene motho molo wa dumela go betsile na wa ntse o pheka ene o moholo ntate mara ntse go jwetsa mashano le wena ka mo o go tlo shapa mama ka mpama ifa etsang pati wa tseba wena ntlantle mashano okay right ngicela nimbuze nokuthi bekwenze njani kuze kwenzakale lento leyo akusena need ukuthi bekwenze njani uhalile ulele naye Ukuthi benzeni labantu ibhaliwe lento. Mina nje lo akangambele noma ngakhala enzeni uzobona. ngiyephi anginakhaya mama so my sis wena ona di family anyway hadiyo pele o dula mo ntse o dula kae ko hae ko Lesotho no dula Lesotho so a re ka o patalla rona transport go patalle ka o fela ntse tso di batlang go ya Lesotho go lokile le ka etsa jwalo mara ona tse mo ke tla kae mo Soweto mo ba wait angibuza wena ngithi yena nalo mngane wakho hamba naye wena No kunento engayanda. ngithi mawubhekile wena ngalala nomntanami ye Uyashusisa ukuthi wena bengana choice because ufuna ukuhlala la ekhaya. umntanami ndoda
Bowenza yini? ngithi umntana nje bashonile wasemnyanga nje bashonile Fruitman yazi mina ngizela ngokuthi la And what siyakuhlonipha ngithi uyabona manje ungayenza ukuthi usichinje ngoba siyakuhlonipha mamelane awu wona khulume beze nawe labantu oqala beze nawe Mothomolo. labantu Motho utshela into etshela yona uthi siyakuhlonipha sikusabe umuntu omdala so ungasenza opopeye bancinci but ungasenza ngathi sizizini ngitangalalanga nomntana nami No, uyaphuma. ulele naye ukhalela ini? into omele uyenze la Ubethile. uyaxolisa kuye asho kimi lento engibuza yona asho yena uyaxolisa musi ngicela asho yena lento engibuza yona Ntate WhatsApp thatha ba uking ani? WhatsApp thatha ba uking Mothomolo. ngifuna ngenzeni ke yona Ibua nnete, ba bua nnete, ba accountable for to the actions sa hao. namazi namene ezokuqala lo mntana Akunandaba ukuthi nawo meniyezi ulale naye aneminyaka yakhe ngithi. Leyo. O robetsile yena no sina taba lori ke msadi wa ngwana o hlokafetseng. i-right lento yenzayo wena lento yenzayo i-right Lovers mamela. wena khuluma nawe wena khuluma nomfazi wami omdala ngikutshelile ukuthi ngiyakuhlonipha ngikusaba ungale Mntana mshonile ngidlala ngami. Wait, tell so. My sis, I'm so sorry because of kiabona re ntate ntho ya etsang. Ha iyo ani. Lovers my sis o re no hana di family mo so but una dula Lesotho ko pa remisa Lesotho if o ka gona ke am just gona thata. Gona re le Josi Bioscope re ka mo pakela no ga mo thusa fela ka taba sa di transport lo metsa ha re na bothata. Ngicisa manje ukuqoqa Ya kopa please. My sis re tlo khapa Lesotho ha go gig ane ne re kopa go tsamela bukila fase Mothomolo a o pakise diaparo re tla o thusa gona o Lesotho fihle Lesotho. ntate bona phela abantu egedini la mangakanani la off camera sokhuluma nawe wena because ngathi likhehla nje lisile Mothomolo because of kiabona re ntate yena o na le mathata baba sibaye bona kanjani no you must stop tshwantse we stop and o bua eng go bese le makoto ao ke eng o buang le mama ha re bua nnete Mothomolo ke ntse ko fa hlompho ke le mo ke try lo fa hlompho ke a bona and still ntse o bua maka o bua maka le mo pela di camera na ke understand go tshwantse o bua maka yes go bese le yena dumela ntho re nka remisa Lesotho a fe mama peace le wena if ntse o batla o febela mama o etse eng o ka etsa ntho easy o tswelle mama mo jarateng a isalla le wana ke wena o mo hlompa o hlompe lenyalo la hao so ne re kopa go wena le wena if o khona o ka etsa ntho azobolula ngani mabambe bethu uzosihlalela ngiwani ngoba manje awuyindawo kwakho manje uthi umntwana yiphi uthi ayiphi lo mntwana Lapha buya khona. Owami umntana. Mami. Ushonile lo wamaze hayi. Uzobona. Mami, ntho e tlo etsang no he o se go na le family Lesotho. Ska o se a gona le family Lesotho so my brother Mothomolo kopa me hanyane ke tetela ke o se na le family Lesotho. Ska hana le family so Lesotho ga mo tsamaisa re le Josi Bioscope re tla mo thusa la va se mo thusa o mo pakela di Ncede mina ngabe ncede mina bantwana. ke kopa hape o make sure o communicate le rona for safety yao ha o ka etsa lo re ntate ska no a o fa mathata mohlomong o tholo go kwatetse go tsamaisitse ke kopa re late re tla make sure le rona re Landa manje ngimfake emaphoyiseni. Yebo maphinda ngizonilanda. so ke batla go be safe wena. Ha ngizoba safe ngenxa yeni bantwana bami ngiyabonga kakhulu. Okay. Hey guys, la tshepa re la bona gore mona ke na le mama ene ska ke tlile lena so ho thola etso go ntate o ntsa le busy a robala le ex wife ya ngwana hae so ntho re tlo etsa no re le Josi Bioscope ska ha re fihlile mo ga botsa makoto go etsalang makoto go joditse gore Lady Blue bona man ntho etsalang gore ke robetse le ntate pa Taiwan so rona ntate please ntate no bothatsa ba ha o ke eng kante ukhali ulwisa umama ngenxa ukuthi wena ulele nomakoti wakho mama zanga urutisa azange mama wathi ufebezela umama ngakufundisa Charity naye lo mntana wena wangamphumeli ngejarity hey man ngishipe yami futhi yokuqala lezo ngishipe yami umuntu omdala so ke life mara o ikgethela yona lana nina ke life o ikgethela yona hey wait again guys la bona ke re ke kwala show ka mo le Mothomolo ke one step but ntho ke ratang gore o see wait again o ya Lesotho remisa Lesotho so that mama a tlo gona phela ka peace and re make ile sure le Josi Bioscope mama dulenza communicator le rona so that if ntata ka mo hlaisetsa mathata re lesiyo e be re dila ka ntate e bile bo lovers ke bao bathong ntate bothata ba hao ke mara mo monyako bothata ke mntanako usafuna ukulela naye that's why etsa so my sis ko pare ekhetha mamelo please udibana ne crossfire wena ngiyakubona waba ngathi nenkinga nembila ayithuthi ukhalela ini angithi nomfazi umfunela nomakoti girlfriend omntanako ngeke ma angithi asimlwisi siphuma naye kahle amlandele for ini mlandele for ini
Aye. Uthi ayephi lo mntwana? Ukhuluma nale Tsamaya. time mfana Prophet ukamera. Jones, Cause nice, ngiyambona ngathi uyadelela mama. Ulethela abantu la uqala wena. a re tsamayeng. Wena kwazi Oh, ukuthi ngitshela, wathi ngitshela. Ya mo etseng o sele abuti wait. Hey guys, wait ke a tshepa gore la bona wa tseba keng. Ke yo motho mo le re fa mathata wa tseba. Ke yo mo re tsamaya le maisisi aba maisisi go ska lla ga tsamaya mo ga o thusa. O na le mathata wait. O na le mathata re remele bo lovers ba tlo gutla re tlo gona o retse. Re tsamaya le wena ayo ntwa ilelang. Hayo ntwa ilelang. Hao. Lovers ntse le sharp. O right. Please. How? Aba le bothata re nka ausi. Ke eng mogante ke bofebe bang ba so mara. No, samfaka endleleni kahle. Hayi man. Motho moholo go jwedisa ke re fa o fa mathata o ska lebala. Ngicela nenze communicate. Ngizoniletha. Sibe simxelela lo nto lapho ukuthi once any silly mistake uzobona ngeveni la. Ngiyabonga naze nangisiza. Ngisize nabanye bantwana bami. Sibonga umuntu omdala. Siyeza umuntu omdala siyeza sizokucheck. No, Sacela nje ukuthi sishiye lo mama. Ish. Hawu maka ntato usile mfana. Hayi man. Okay makoti. Oh.